Pristupanje Turske BRICS-u biće revolucionarni događaj i značilo bi da Ankara kida lance NATO-a, izjavio je za RIA Novosti zamenik predsjednika Turske partije Vatan Hakan Topkurulu. Pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov ranije je saopštio da je Turska podnela zahtev za punopravno članstvo u BRICS-u i da će zahtev biti razmotren. Prema njegovim rečima, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan prihvatio je poziv za učešće na samitu BRICS-a koji će biti održano do 22. do 24. oktobra u Kazanju. 34 zemlje, uključujući Tursku, podnele su zahtev za članstvo, što je izuzetno. Posebno zahtev Turske i njeno eventualno primanje u članstvo predstavlja revolucionarni događaj, jer to znači da će članica NATO-a raskinuti veze sa NATO-om i postati deo BRICS-a, izjavio je Topkurulu. Prema njegovim rečima, BRICS, koji je postao novi svetski pol, počeo je polako da jača svoju privlačnost, ali od prošle godine to čini ubrzano.